Eliud Wekesa kana ritwa ringi Jesu wa Tongaren ekinyetie ceceni-inĩ ya borithi ya Bungoma kuria wete ihinda rĩa mathaa 7 agithuthurio ni maobitha DCI. Wekesa uria umagaritio ni arũmĩrĩri amwe ake ekinyetie guthuthurio thutha wa OCS wa Mukuyuni gwikinya gwake muciĩ na kumwĩra ni arabatarania ni DCI na uguo etware kũhũngwo mahũri. Shiriki na Yesu. Imwe wa ciũria iria Yesu wa Tongaren ahũngĩtwo ni morutani maria arutaga arũmĩrĩri ake kana ni marahutania na morutani ma jama ya Shakahola. Jambo ambalo limenileta huku na tumaya kwamba wapendwa mmesikia mambo ya Shakahola. Chinzi imetendeka na pia imekuwa ya kwamba makanisa yachunguzwe. Ciũria ingĩ mũtungatĩri ũyũ wa kanitha wa New Jerusalem ahũngĩtwo ni kana morutani make ni metikĩrĩtie ciana gũthiĩ cukuru na arũmĩrĩri ake gũthiĩ thibitarĩ. Na wakati amechunguza nimesema watoto wangu kijana ako kule Kiambu College. Msichana anaitwa Diana Faraja, jina la utumishi anaitwa Enoka. Anaenda Kitale, waliniambia Jumatatu wenyewe wanampeleka college. Sasa watoto wanasoma. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ambalo nimeongea na wakubwa, wameniuliza ya kwamba hospitali huwa munaenda. Nikasema hospitali huwa tunaenda. Yesu wa Tongaren ni atanyitwo gucoka kuri DCI aramithie no na gucokia ciũria ingĩ. Mpatia mwaliko ingine ya kesho. Atakuwa hapa masaa kama ya jana, anajua masaa hizo. Kwa hivyo tunamjalia safari njema akirudi na watu wake. Lakini kwa sasa hivi hatujampata na kisa chochote ambayo tunaweza kuwaelezea kwamba kama ingekuwa tayari tungekuwa tumempeleka kotini. Jambo ambalo ni la tatu, wameuliza iwapo kanisa la Yesu kuna ufutaji wa vilewesho. Hiyo havipo. Akihũngwo mahũri na warũmĩrĩri ake no kugoca mekugocaga nja wa borithi gũkũ mũhunjia ũyũ akiuga tiwe weheire ritwa Yesu wa Tongaren. Hilo jina nimepewa na Mungu mwenyewe. Na Mungu akaniambia hivi, watangaziji wamekuja nyumbani. Baba wa mbinguni aliniambia, mwanangu Yesu utukuzwe duniani kwa miaka 77. Na huwa kazi ya Mungu yenye nafanya hivi nikitanganya ni kinyume na sheria, na sheria ni kweli na amina. Maya marahanĩka rĩrĩ president amũrĩte commission ya gũthuthuria mawĩtĩkio mogomu ĩgĩtongorio nĩ mũcirithania Jesse Receipt o hamwe na kamĩtĩ ya atongoria ya kanitha. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjiku wa Kimani.